prelo, tako su bijelile se bile bijele. I kad je počelo dojde, nekoliko tekstova ja napravio, dođe moj prijatelj Nijazi Tahmić, on živi u Holandiji i pročitao on je bio inače novinar, dobar novinar prije rata i kaže: Branko, molim te, napiši knjigu. Ajde napiši knjigu, stavi to, pomoć ti ja, evo ja se nudim da kao urednik, kao lektor, sve on prihvatio na sebe i ja krenem da pišem knjigu. Knjiga je, za one koji se pročitali, vidiše da je to apolitična knjiga, ja ne tražim tamo krivca, to i nije moje, da ja okrivljam nekoga za događaje koji se desili tamo, šta je bilo, nego sela su i jedna i druga i treća stradala, otišli, nema nigdje nikoga, vlada potpuna pustoš. Samo još negdje smo mi u svom zavičaju, razmišljajući o stranim zemljama, maštajući o svom selu, o prošlosti, o lijepim danima. Pa sam tamo predstavio, vidjet ćete vi kako smo kino gledali prvi put kad nam je došlo. Pa se sjećam dobro, bio film Kozara i jedan Simo Ristić, moj komšija, kad je vidio kako ginu Kozarčani, a žene nariču, ko da je neko stvarno umro. Žene u publici. Ja, gledalište. Kad on zavika: to joja sunce ti žarko, to joja udri majku im švapsku. Uživio se Simovi. Pa sam prenio vjerno tamo kosce, kako su kosci kod gazda Luke. I jedna posebna, interesantna, moj jedan komšija Todor Đokić, rođen 1892. godine. On ti je kao vojnik austro-ugarski zarobljen na istočnom frontu i zarobili ga Rusi i ode u Rusiju. I bio nekoliko godina tamo u ropstvu i Todor je uspio kao nepismen čovjek, opismenio se u Rusiji, i da dođe u to vrijeme kad nije bilo prevoza, kad on kaže: i slavio sam Svetog Stjefana u Rusiji svake godine, imao sam platu, nije bila neka plata, ali plata je plata. I ja uštedim i tamo zovem te svoje prijatelje, dođite mi, slavim. Šta je slavim? Kaže: sutra je moj Sveti Stjefan, ja kaže, i Bog mi pomogao i Sveti Stjefan, ja dođem u svoje servane, kaže, iz Rusije, možete zamisliti u to vrijeme, kad nije bilo prevoza nikakvi, recimo kad... Pa evo ja ću vam pročitati svoju malu Maru iz Sabljara. Ili ćemo u Lađom do Lađevića. Lađević su moje selo, da vam odmah kažem. Nalazi se u jednom brdu. I kako se može Lađom doći do Lađevića? Samo u snovima. Ne može rijekom nikako. Svake noći, kad utonem u snove, ja sanjam oblake što ko lađe plove. Za samo časak noćnoga raja, ja lađom otplovim do rodnog kraja. Jedrim dugo oko Kalina, pa zaplovim do Medina. A Medini su ovo selo ovdje što je. To. Da mi je da vidim svako selo gdje sam nekad išao na prelo. Vidim Klinde, Šavloviće, vidim Bode i Grgiće, vidim Brize i Medine, vidim moje Krčevine i još jedno stado bijelo, ali ne vidim moje selo. Vidim kosce kako kose, djevojke mi vodu nose, vidim svoju čobanicu, prostrla je kabanicu, sjedi ispod jedne breze, pjeva pjesmu Jelek veze. Dođi dragi dok ja čuvam sama, u čaršiju odšla mi mama. Svome srcu mira ne dam i poganu rava gledam. Petkovačke gledam strane, vidim Fonge, Potočane i Šahmane Đuloviće, ali ne vidim Lađeviće. Nigdje sela nema kuća, nigdje krova ni od žaka, nigdje trešnje, nigdje šljive, samo neko na sred njive, istinu vam pričam živu, neko ore moju njivu. Radi tamo što god hoće, ruši kuće, sjeće voće. Odjednom se nebo smrači, dunu vjetar puno jači i... Mi se poznajemo ovdje. Ja.
Vodite nas u svoj zavičaj, molim. Evo sad ćemo. Djetinjstvo u najmu. Davno, pa i poslije Drugog svjetskog rata, u socijalističkoj Jugoslaviji u mom zavičaju je bilo uobičajeno da roditelji daju svoju djecu u najam. Ovdje se oduvijek živjelo u velikoj oskudici. Porodice su bile velike sa puno nejači, a tu nejač je valjalo prehraniti. Osim toga, rat je iza sebe ostavio mnogobrojne kuće bez domaćina sa puno siročadi. U takvim ojađenim porodicama sav teret je padao na slabašne pleća najčešće muške djece i još nedoraslih momčića. Za mnoge najamnički rad predstavljao jedinu mogućnost opstanka. U najam su davana djeca čim bi napunila 7 godina života. Pojedine seoske gazde, naročito oni koji nisu imali vlastitu djecu, bili su izuzetno strogi pa i bezdušni prema nejači, što bi kao najamnici došli u njihovu kuću. Ja sam imao tu sreću da nikad nisam u to ime prekoračio tuđi prag. Te sreće nije bio moj stariji brat Mile. On je imao tek nešto više od 7 godina kad je prvi put otišao u najam. Bratova sjećanja na taj period njegovog inače teškog života bila su mučna i mrsko mu je bilo pričati o mukotrpnim najamničkim danima. Iz njegovog djetinjstva jednom prilikom kad se o tome poveo razgovor, a Mile bio raspoloženiji za pripovjedanje, pribilježio sam nešto od njegovih sjećanja. Jednog dana dođe ćaća pijan iz Bugojna, a on je uvijek dolazio pijan kući i kaza da ću ići kod rođaka Branka na Zurovinu da malo, kako on reče, samo nekoliko dana čuvam njegove ovce. On će doći da me obiđe i da se uvjeri da ja slušam, jesam li dobar. Rođaci su dobri i bogati ljudi, bit će ti dobro kod njih, doda ćaća. Ja sam stvarno kod dijete mislio da će to koji dan potrajati, te da ću ja brzo nazad svojoj kući. Međutim, ćaća je bio pogodio najam za cijelu godinu. I ranije je taj rođak dolazio da uzme u najam našeg starijeg brata, Đorđa, ali mu nije pošlo za rukom da to dogovori s ocem. Tome se usprotivio naš stric Nikola, ali stric je malo potom odselio u Bačku. A rođak je objeruške zgrabio tu šansu i potražio oca da s njim sklopi posao. Uhvatio ga negdje pijanog i pogodio s njim najam. Dogovorili su da ja godinu dana čuvam stoku za samo jednu ulicu. Kad sam došao na Zurovinu, Zurovina je selo gdje je taj naš rođak živio, imao sam šta da vidim. Tamošnje kuće su u to doba bile mnogo bogatije od naših. Na mene je najveći utisak ostavilo okačeno ogledalo na jednom zidu u kući naših rođaka. Nikad ranije ja to nigdje nisam vidio. Domaćinstva su bila puno veća i ljudi su držali puno više ovaca, goveda i konja nego što je kod nas bilo u Lađevićima. Za ručak se uvijek postavljale 2 sofre, prva za odrasle, a druga za djecu. Za gazda Branka uvijek se pripremalo posebno jelo, bolje nego ostalima. Meni su za užinu uglavnom spremali jednu poluoku, flašu mlijeka i komad hljeba, ako nije bio post. Ako u vrijeme posta uz komad hljeba dobijao sam glavicu crnog luka. Ustajali smo vrlo rano. Ako je bila muža ovaca, ja sam morao da ih hvatam i držim ovce dok bi neka od domaćica obavljala mužu. Prvi dana sa mnom je išao neko od starijih da me upozna kako se čuvaju ovce, da mi pokaže kuda ih smijem tjerati da pasu, a kada ne smijem zalaziti, kuda ne smijem zalaziti s ovcima. Poslije par dana čuvao sam ih sam.
Sa mnom su uvijek išla 2 psa tornjaka. Bili su navikli na ovce i jednostavno nisu mogli bez njih. Ponekad bi sa mnom išlo jedno ili više gazdinske djece, bili su mlađi od mene, pa su mi više pravili problema nego što su mi pomagali. Ubrzo sam počeo poznavati druge čobane. Oni su bili stariji od mene, pa sam često morao da vraćam i nije uz to. Ali kako je prolazilo vrijeme i ja sam svakim danom bivao sve jačiji, okretniji i odvažniji. Tako ti je valjda kad čovjek nađe na tuđem i kad nema nikoga iza leđa ko bi ga zaštitio, brzo se ohrabriš i kreneš na sve ili ništa. Čim bi se neko od čobana predložio da se poskočimo, meni kao da bi neko šapnuo, slobodno skači, ti si bolji. I tako skoro u svemu. Kad sam se hrvo, od čim bi se odlučio da se uhvatim u koštac, ja sam već znao da ću pobijediti. Sjećam se... Ja ću biti ovdje posebno ponašanje početi dozvolite, kao Srbin, da vam poljubim ruku, da zahvalim što će nas došli. Doveli nas do cara Davida. Franko, Hvala vam puno. od čobana do ove knjige. Hvala vam u ime živih i pokojnih. Vi ste doktor. Hvala vam što imate opšte humanizar i smisao za knjigu. Vama kopi, također hvala. Svima hvala smo se vidjeli. Hvala. Izvolite, evo, završili smo ovo lepo druženje. Ja bih vas pozvao da se malo poslušate tu nekim pičecem i tako. Tačka radi. Da. Nema uboga kasu. Ako i to tako pripremimo, ja sam tu Potego čovjekića. Čuvatiće bajete velike. Hajde, ispratimo. Kakav si? Kakav imaš svir? Evo, čini se vam. Razloženje penzionera. Ali ako zadošću koji Živi zdravi, ostaje neko. Što najbolje.